Bukolia long BJP atumpen medical awareness camp kepadopon. Ningkan crazy arta pinso also aokang dupen arlong kelong pon. Khironi Tharwe Hidi Community Hall along Jengkha cases Jonatum Kang Drangamai Kangni Kardom Lilikar Bibirta Thanbang Sami Durmi Bepi Nonarjikta Birtang Tonpen Bukolia United Club along Tereni Paiser Cap Arni 11 number Langper constituency BJP EKADC Medical Team Committee Atumpen Patir PC Medical Awareness Camp Kepadopon Tereni Paiser Cap Arni Bukolia United Club ahem along 11 number Langper constituency BJP Eastern Karbi Anglong District Committee Medical Team Committee Atumpen Chepatir PC Pandit Din Dayal Upadhyay Amen Pen Medical Awareness Camp Ajay Mek Kedengpon Labangso Medical Awareness Camp along Alohi Sarpua Manpen Karbi Anglong Autonomous Council PWD Chairman Ram Singh Timung Manpeng Alohi Manpen BJP EKADC Dunmai Phud Dhon Singh Teron Khoya Singh Teron Pen Chenglok Ongdung Kathegeding Atumta Chetongdunsi Mayalong RDP Dun Difu Bagmari number 1 Ward number 4 along Amikar Kangpen Hengna Pen Neonam Hengna Sopo Sasang Hengna Arta Crazy Aokang duk along pen ongdung arlong achet kelong pona jog Difu Civil Hospital Homeopathy lapen Dimapur bitheta sekelang ponche aphan ponlo lapen Dr. Atumpenta laso aputhak thang ta kenep thekthedet alam ar julong si Kat News Channel Atumpen ahem an kahumridam Kangpen hengna pen nenium hengna sopo sasang hengna arta ningkan crazy Mini English High School along Ingdeng Troxy Kacharli Bomb also Aok arlo along arni dingklui pen arlong kelong pon merajok Difu Civil Hospital along peningkan 2017 arkoy achiklo nipai inkoy rasir kep arni paklang damlo lapen aok arlo akisu kachini ji aphan pura Difu Hills Diagnostic Center along ultrasound sitame claim ponlo lapen Dimapur Civil Hospital along an sitame paklang ponlo Sita aokang duk along pen arlong nang kechon aret abangke Dr. Atumpen ahok alam nepthek hedet lo lapen ahok kalimate pachobai pusi Dr. Atum ke ningje rinkilo kechengsi ke 4mm arlong aokang duk along pen nang chon lo bangso phike arniwangta penang nang arlong aokang duk pen nang chon ver pusi apo pai tumpen Kat News Channel apherangke kahumri damahut nang chathandun Sen stone tenoko hoy gol etu pisot ki hol ami 4-5 ta man jomai pelai doctor dekhabo bisarile goisu doctor hi biswas kor nai kile pathor to butuli anise muk dekhaise tonti ki dhemali kurse niki boli muke ako gali dise tapsot ki hol ami ghori helo tapsot ako dawai to homeopathic doctor ako dekhaise hi নিজেও tenoko bhabise biswas nokore tapsot ami ahilu ghorot thakilo ki kuri mitia upay nai Medical to gole eko dawai nidia tapsot pisap to kuriele bahut tan pai bahut duk pai pet joli ase aru soli ase teneko ek dinote 4-5 ta continuous 4-5 ta teneko kuri itia mane itia 65 বেছি হৈ গল আজিলৈকে আচ্ছা আপোনাৰ লৰাটোৰ নাম কি হয় সাসাং হেংনা কিমান বয়স হৈছে তাৰ ইতে 12 হৈছে 12 চলি আছে এটো কোন ডক্টৰ কত দেখাইছে আপুনি ডক্টৰ ডিফুট দেখালো কাম নহওয়া এই জ্বৰ হাপ্তাত আকৌ ডিমাপুৰ লৈ গল ডিমাপুৰ গৈছে আল্ট্ৰাসাউন্ড দেখালে একো নাই জাস্ট লেব ভিতৰতে আল্ট্ৰাসাউন্ড দেখোৱাৰ পিছত 2 মিনিট পিছত এটো লেব ভিতৰতে আকৌ এটা ওলাইছে সবে মানে ৰিসেপশনিষ্ট কিটা আছে মানুহ মানে হৰকে আছিল সবে দেখিছে কিন্তু ডক্টৰটো দেখা নাই মই পাথৰটো লৈ ডক্টৰক দেখালে হিও বিলিভ নকৰে হেতু একদম নহোৱা কথা আছে তন্তি মোক ধেমালি কৰিছে নেকি বুলি ভাবিছে কৈছে হেন্তি আকৌ হেতু ৰিপৰ্ট আৰু পাথৰটো লৈ পলে আকৌ সিভিল ডিমাপুৰ হস্পিটাল বেলেগ ডক্টৰ দেখাই দিলো সাৰ্জিক্যাল হেন্তিও নিজে মানে বিলিভ নকৰে হেতু পাথৰটো ভিতৰ মানুৰ ভিতৰ জিতু ওলাই হেতু নহয়
সেইটো বস্তুটো ইম্পসিবল আছে বুলি সবে কৈ আছে এতিয়া মানে আমি ক'ত যাম কি কৰিম হেতু ক'ব নোৱাৰো মানে আপোনাৰ লৰাটোৰ পেছাবৰ ঠাইত পাথৰটো ওলাই আহে পেছাবৰ পৰা ওলাই এতিয়া মানে আগতে পেছাব লগত হুৰু হুৰু পাথৰ কিটা পেছাব লগত ওলাই কিন্তু আজিকালি কি হৈছে মানে একদম গোটা হুকান মানে পেছাবো নলাই অকল পাথৰটো হি মানে নিজে টানি 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 একদম কষ্ট কৰি ওলাই টানি ওলাই দিয়ে বহুত কষ্ট পায় আজি আজি আপোনালোকে হৈছে সুকুত এট দ্য স্পট দেখি পালে ভালে লাগিছে মই যিমান কলে কোনো বিলিভ নকৰে ডক্টৰো বিলিভ নকৰে কাক কোনো বিলিভ নকৰে আপুনি আজি হৈছে এইটো ভিডিও লৈ পুৰা মানে স্পটে দেখাই দিলে ভালে লাগিছে আৰু মানে এতিয়া কি হ'ল ইমান ডক্টৰক দেখালো আল্ট্ৰাসাউণ্ডক দেখালো একো পোৱা নাই কিন্তু আজি মই ক'ব পাৰো হি মানে অলপ ভাল পাইছে কি মানে সদায় আমাৰ গাঁৱৰ বা পাস্তৰ এইবিলাক আহি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি দি আছে এটা প্ৰবলেমটো এতিয়া কি হয় এতিয়া মানে ইউৰিন কৰিবলৈ বহুত টান পায় West Karbi Anglong District Kheroni Tharvehidi Community ahem along Jengkha cases Jona Hin Pen Kangdang Amai Kangni West Karbi Anglong Ahavar Kheroni Tharvehidi Community ahem along Jengkha cases Jona Hin Pen Kangdang Amai Kepadopon Jonal Mai Phu Anil Teron Pen Kacharipon Amai along Non Hejong Arnam Plangdam cases Abarim Kiripi Mai Phu Karlitang Dr. Sarsing Terang Aphan minute hini apor chikimopon Sirkep Parokri Sirkara Trok Sirkep Rahni Pen Trok Sirkep Parokri Sirkara Trok Sirkara Ko An KCS Karbi Jutang Jubat Nai Alang Li Tiripi Along Amai Phu Masih Alang Li Jukiram Tang Dari po arni si anang li arang si boylo letum kupai ke me pini letum nai ke dun kondolen ke duke pini arang li pan an ke thon arni si ke hot kasi letum katung be pan dana phado letum dak ye tong nang kok kasi letum anang li long si tong dun nang li beta letum pini kondolen kape dun long mangke letum kupai ke melo Bangso Pi Pensi Mai Ing Nipon Pinpur Pon Me Bangso Mai Long cases Atiripi Bangphu Samsing Phang Chota Chotongdun Longe da hitialong Thereni Paiser Cap Jurlo Opor Kulat Hum Kretrok Lapen Kedo Hem Hum Tom Pen Pen Inudamuni Dapan Mechopon Rabdet Manja Police Station ang Kanglong ni da hitialong Theresi Cap Jurlo por Pai Kre Sirachi Tima Pormalong Kulat Ahem Hum Kretrok Lapen Kedo Hem Hum Tom Pen inu duwai kulat ahem phua phan mi ki chura pon rabdet abirta longpon mi ki chupen apran kidam joya bang phua men subir dei pusi keton kelang atum pen pachitak pon Karbing Long Autonomous Council CM tuliram rong hang mi ki chua dim humri dampen kulat ahem uthot ke kimpon thuchia phan lak hokep bihim akirap biji pusi lamchak chichak tekang puta ladak cut news along nili tuma pherang kepen berta nang pale Karbi Farmer Association Thiek Pen Cafe Atum There Sirkep Arni DTO Sai Hem Along Akelia Tangka KN Kepere Hum Puakoi Kelong Pen DTO Aphan Chikomdam Kachikomdam Ahu DTO Siddhartha K Saikia Aphan Tangka Akele KN Aputha Karju Pater Tokta Pedopon Dipu DTO Sai Hem Along License Kasalamanam Akele Tangka KN Aputha KFA Tum There Sirkep Arni Kang Samket Hom Apor Malom DTO Siddhartha ke Saikia Phan Chekom Dampen Asona Lam Karju Pater Tokpon Lam Kache Tok Prokahut KFA Asongja Tum DTO Phan Larner License Kaselamanam Ahok Pen Pharo Isira Trok ke Batangka Pen Akele Pharo Hopen Suri Sila Pen Regular Driving License Ahok Pet ke KNNG Sika Pharo Pho
pen akele suri sila pen suri pho an tangka ke hangalam pachini pon DTO sai hemalong tangka ke babat ke pinangarat atheke angbong amone da tum ke dua joine pusi DTO pen KFA songja tuma phan than pachini karon yat ami according to RTI report mote ekta license bunuate learner license to 160 loi tar pisot yat luwa to 1500 toka loi aru regular driving license to 500 loi government charge mote kintu yat license ekta license bunuwa to 5000 6000 toke loi gutege ami yat transport officer ami ahi organization follow pora ami complaint koribo logia hoi gol Berita bang kela pon sekang ton iglo lagi bom thakat news channel domi thak me kurwang thu